Hadin kejing syak kem no kibreu kibran kti ban penyat ya ki karkhana thang doyong ne ki kok factory be an Hasalang West Kasihil district. Na kaliang ki bor badi pej kilalik penptais non pom ya kawe na ki karkhana be an ki bayeng kenjreng bat kamai jam ha ki ne ki than. Kumat supan kan mau na kaliang kajing bishar patun puram kame kalia high court kala sim khia baha halor kijing mudui persya halor kijing ti doyong be an bat kijing don kini ki karkhana thang doyong be an ne ki kok factory ha ki thang West Kasihil district. Na kaliang ki pulit kelayo ban kemno ya sangut ki bala suba penya ya ki karkhana thang doyong be an ne ki kok factory ha kini ki than bat menta kini ki don ha judicial custody.